The position of the ambassador of Israel in South Africa is becoming very untenable. Ungqongqotjhe ofisini kaMengameli uthi bambuyisile umzenda weSouth Africa eIsrael kanti nje baqalene nomzenda weIsrael ekhethwapha otshengisa ukunyaza. When I was here the last time, the EAF was at 54%. Now it has deteriorated. It's at about 48%. Ungqongqotjhe wegezi ofisini kaMengameli uDr. Hosian Suramogopa uthi udanile ngokunanaba komsebenzi wokuphehlwa kwegezi estation seArnold eMpumalanga. Baba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku SABC 1 zesiNdebele lochani. ISouth Africa kubonakala ithathele iIsrael igadango eliqinileko lokhu kuza njengombana kuhociswe zonke izikhulu ezithunyelwe elizweni eliya. Ungqongqotjhe ofisini kaMengameli uKhumbuzo Ntshaveni wenze isimemezelo namhlanje ePitori nabe yakhuluma nababiki indaba ngomphumela womhlangano wecabinet weveke pheleleko. Ngemva kokuzwakalisa ukudana ngokuraga kweIsrael ukubhoma inkolo kunye nemtholapilo eGaza kunye nokuvalwa kwendlela zenhlangano eziletha isizo amanzi kunye nesizo lezempilo, iCabinet yeSouth Africa ithethe isiqundo sokubuyisa umzenda weSouth Africa eIsrael. Okuligadango ungqongqotjhe uNtshabeni athi litshengisa ihlangothi elithethwe yiSouth Africa ngepile. A genocide under the watch of the international community cannot be tolerated. Another Holocaust in the history of humankind is not acceptable. And the South African government has decided to withdraw all its diplomats in Tel Aviv for consultation. Gileli gadango iCabinet elithetheko kunomyalo oya emnyangweni wezobudlelwano bamazwe ngamazwe bona ukhe uqalisise ukuziphatha komzenda weIsrael eSouth Africa ngalokhu uhulumende akuhlathulule njengenkulumo enokunyaza phakathi. Ungqongqotjhe uNtshabeni uthi ikulumo le yenziwe ngabazenda baphambilini abavumako ukuthi izenzo zikahulumende weIsrael ePalestina ngezebandlululo. The position of the ambassador of Israel in South Africa is becoming very untenable. Cabinet has decided to instruct DECO to take necessary measures within the diplomatic channels and protocols to deal with the conduct of the ambassador of Israel to South Africa. Natsenjalo njengomana u2024 achidela nenhlangano zepolitiki kunye nabonkhethani abazijameleko balungiselela ikhetho langomnyaka ozako nje. iCabinet ikhombele bonke abakulungeleko ukuvota bona basikimele phezulu bayozihlolisela ukuvota. Cabinet is calling on all eligible voters to register to vote for the 2024 general elections at your nearest voting station during this registration weekend. Online voter registration has been opened since February 2023, and citizens are urged to use this facility to register or update their details. AmaSouth Africa aneminyaka elithumi nesithandathu ukuya phezulu azokuthola ithuba lokuzihlolisa ngempela veke yangomhla ka18 ukuya kumhla ka19 kiyo inyanga le. Ungqongqotjhe wezobudlelwano bamazwe ngamazwe uDr. Unaledi Pandor uthi yaguguna impi esaragako phakathi kweUkraine neRussia. Uthi ukuragela phambili kokubhubha kwabantu ngenxa yepi emazweni amabili la akwehlika kamnandi begodwa ukulimaza iSouth Africa neAfrica yokana ngokomnotho nangepolitiki. uPandor utsho lokhu nabeka nomhlangano ngomgqibelo wezangaphandle eUkraine noDmitro Kuleba ePitori. Ungqongqotjhe wezangaphandle eUkraine uDmitro Kuleba useSouth Africa ukuzoqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe amabili la. Ivakasho lakhe liza ngemva kokuthi iAfrica yatshengisa ukuzibophelela ekubambeni imkhulumiswano yokuletha ukuthula phakathi kweRussia neUkraine. Kilomhlangano ungqongqotjhe wezobudlelwano bamazwe ngamazwe elizweneli uDr. Unaledi Pandor uzokalisa ukuthwenyeka ngeperaga ke-Ukraine. Wathi lokho kulimaza ilizwe elineAfrica yokana ngokomnotho nangepolitiki. Uthi imkhulumiswano ngiye ngaqedipi eUkraine. We are deeply concerned, Minister, about the continuing war between Russia and Ukraine, the continuing loss of lives,
and the very, very worrying humanitarian situation. We are in discussion with our own leader, President Ramaphosa, to look at how we can have a greater impetus to the African Peace Initiative to address our concerns with respect to this war. Ungqongqoshe uGuleba uthi umhlangano lo uletha ithemba. We are discussing not only the bilateral relations between Ukraine and South Africa and the content that we can fill this relationship with. We're also talking about a larger regional perspective of African politics and development in Africa. We do observe and follow with utmost concern the crisis in the Middle East, and we wish peace to be restored. Ungqongqoshe uPhando uthi abaholi bamazwe eAfrika basayibambe ngesibhukwini ekuletheni ukuthula. Usihlalo we-Eskom umthetho Nyathi utshele i-SABC bona kubiza kakhulu ukusebenzisa abakhiqizi begezi bangeqadi. Kodwa nakudlula imali ebayikhipha nabasebenzisa imithini yediesel esebenzisa amapipe wegasi ukuphehla igezi okubangela ukuthi i-Eskom ilobe imali ebalelwa ku-23.9 billion yamaranda. Usihlalo we-Eskom umthetho Nyathi uthi nokho ayathuthuka amahlelo okhiqiza amandla wegezi. Kodwana bazokunciphisa ukusebenzisa inkampani zangeqadi. Bekuthi ukhumbuza amasewula Africa ukuthi ngizo kanye inkampani zangeqadi evane ziphele ziyisize nayibogabogawo. At what cost? Is of course slightly more than than how we are producing, but much less than how we, in terms of diesel. Diesel, that's the most expensive source of energy. The OCGTs are much, I would rather be using IPPs than using OCGTs of Eskom. Ngelinye ihlangothi umthetho uthi selaphasisiwe namabizo abonkhethana abaqothele ukuvala isikhundla somphathi wakwa-Eskom ebesolo sigakavalwa solo kwakhamba u-Andre Director ngomhlolanja wanonyaka. Phakathi kwamabizo abonkhethane kukhona likangqongqoshe wezamabhizinisi wombuso uPravin Gordhan. The ball was in the court of the board. You know, we as the board, we needed to comply with certain things in line with the memorandum of incorporation. We need to make sure that we needed to give the minister in public enterprise 3 appointable names, and we have been able to do that last week. Nanyana kusesene ntshijilo njalo kule kampani, uNyathi ubuka isiqhema esisebenza ngokuzimisela ukuthuthukisa izinga legezi elizweni lekhethu. Ungqongqoshe ojeje Iindaba zegezi ofisini kaMengameli uDokotela uKhosiyeni Ramokgopa uzwakalise ukudana ngokwehla kokuphehlwa kwegezi esiteshini seArnold eMpumalanga. Evakatshweni lakhe lanamhlanje uRamokgopa uhlangene nabaphathi bama-uniyoni kunye nabasebenzi nabayokuhlola ituthuko esele yenziweko lapha. Isiteshi seArnold sathonywa eminyakeni ema-50 edlulileko begodwa ungqongqoshe uRamokgopa ukholwa bona kuningi okusafanele kwenziwe esiteshisi. Umhlangano lo bekungewokuqala ituthuko esiteshini esiphehla igezi. Ngemva kokuvakatshela isiteshi esingoNtaka nonyaka nje, ungqongqoshe wanikela isiteshi umsebenzi neentshijilo ekufanele sisebenzane nazo. Nakakhuluma nabasebenzi, uRamokgopa uthe batsho ukholwa ukuthi isiteshi seArnold singenza ngcono kunalokhu. Uthi ituthuko yena ikhona kodwana ingaphasi kwalokho ebekakulindile. When I was here the last time, the EAF was at 54%. Now it has deteriorated. It's at about 48%. And that's why it's important you must go station to station, because when I give you an average picture, Eskom, we are seeing an improvement, but it's hiding the underperformance of some of the stations, including Arnold. Then they were able to take me through. There were issues with Unit 6, issues around boiler tube leaks. This is what we are doing. We are confident that over this period, we'll get back to 54 and even exceed it. These are the interventions we are making. Ungqongqoshe uthi unethemba lokuthi Eskom izokuphungula ukuqinteliswa kogezi ekupheleni komnyaka lo nangaphandle kweentshijilo ezikhona. We're confident about reducing the intensity of load shedding. That much we are more than confident. I did say Kusile Unit 2 is coming back the third week of November. Unit 5 Kusile third week of December. We'll see improvements in Arnold and many other places. And then new generation capacity. Don't forget it.
because it's not just Eskom that's going to resolve the problem. You need new generation capacity. Ungqongqotjhe uRamokgopa kulindeleke ukuthi avakatshele ezinye intetshi elizweni leli ukuyoqala ubujamo betuthuko yamahlelo nemisebenzi ezanikelwa wona. Nasibuya entolo. Umuntu nakangcwatshwako uyabikwa umuntu nanemfudusako kubalulekile ukuthi kufanele nibazise naye azi ukuthi namsusa. Isazi sezamasiko sithi siphambana nesintu isenzo sokwemba amathuna emaplasini. Sizihubulula la zikhona sibuye nazo siziphethe ngokudlegana kwazo. Nanyana zikude kangangani siyafika la. Zepolitiki zomnotho zomphakathi zamasiko nezi bopha zibe inyanga sizichapulule nasifika nazo kuwo sibuya nenyanga lihlelo lendaba ezinabileko ku-DTT qobe ngabulosibili iphiko lendaba ze-SABC. Sisaphethe indaba esizirhatsha bunqopha ngesiNdebele asirage nazo. Ukuhlogeka kwensetshenziswa ngezinye zezinto abantu abakhubazekileko abaqalene nazo endaweni ezisemakhaya. Esikhathini esiningi abahlogonyelwa kanti nabantu ababatshetshako abakajami kuhle ngesikhwameni. Umntazinyana wengcobo eMpumalanga Kapa ngomunye wabaqalene nobujamo. Umndeni wakhe uthi ulingile ukubawa isizo emphathimandleni zendawo kodwa akhange balifumane. Njenganje ezinye izakhamuzi sejimeni lokufunela abantu abahlogako isizo. Isibhozo iminyaka ulilitha exhomekeke kumakhulu wakhe nanjengoko engakwazi ukuzenzela nto elala ebhedini imini nobusuku. Olusapho luyasokola ukumnika zonke imfuno zakhe. Ndiyasokola uba imali isuke ibe ncinci yokuba mandifumane izikhimbi zomntana. Babonelele olusapho ngezinto eluzidingayo. Ezilalini esihlala kuzo abahoyekanga ncam abantu abakhubazekileyo. Uqwela nezibhedlele zethu azikwazi ubanceda ngee-wheelchairs. Kukoko ndindathatha oluphulo loba ndincede ngee-wheelchairs plus neepampers. Imibutho yabo baphila nokukhubazeka imemelele kurhulumente avule izikolo zabo banemfuno ezikhethekileyo. Ingase urhulumente Eastern Cape asifunele izikolo zabantwana, ungeze izikolo zabantwana abanedisability ngoba i-waiting list yabantwana abanedisability inde. Izindlu ezingekho semgangathweni ngomnye wemiba ojongene noluntu kule ngingqi. Bamemelela kurhulumente afumane indlela zokwakhela abo baphila nokukhubazeka. Ndingulwandile Mbulali eNgcobo. Kuyaraga ukuhlolwa kwenhlahlubo zika-matric. Sizonwande sikuqalela bona ungazilungiselela njani ukuhlola amaphepha ahlukahlukeneko. Namhlanje ke sizoqalela iphepha lokuthoma le-economics nelokuthoma lesiNdebele ilimi lekhaya. Omabili amaphepha la ahlolwa kusasa. Njengoba nizobhala ipaper 2 economics fanele nazi i-microeconomics lapho sikhuluma khona ngama-graphs. Perfect market ne-imperfect market. Mdenazi ukuthi akhamba njani nokuthi yini market. Kwesibili nazi ama-graph ukuthi akhamba njani. Nazi ama-downward sloping, nazi the types of graphs, the types of market also, abo monopoly nabo oligopoly. Kodwa into fanele niyazi kodwa nazi nabo market failure, nazi ukuthi kuza njani ukuze market ifaile. Amanye amatopic efanele wazi nabo tourism, nazi ukuthi bonyana abenefita njani umnotho wethu weSouth Africa. Ephepheni lokuthoma siyokuba nesigaba A ekumbuzo wokuthoma. Umbuzo wokuthoma uyohlukaniseka ku-1.1 no-1.2. Lapha ku-1.1 sitshetshe bona amamaraga abunane wokuthoma akhona lapha esiqetshaneni impendulo zakhona. Qinisekisa bonyana lawa uwafumana wonke. Umbuzo ethalela amaphuzu akho na ufunda isiqetshana, qinisekisa bona amaphuzu akho abalikhomba begodu urhunyeze ngendima.
Umbuzo wesithathu ke kuyoba sikhangiso kuzikhumbuze amaqhinga wonke wokukhangisa. Wesithandathu ubuye godi uyoqala bona amagama axoleka bujigama kanjani, ubuye godi uyoqala ifonti bonyana sikhuluma ngefonti sikhuluma ngento enjani. Umbuzo wesine kuba yicartoon ke qinisekisa bona uyiqalisisa ngokutshetsha begodi na uhlathulula into ezenzeka lapho zihlathulule ngokuzeleko. Isazi sezamasiko sithi senzo siphambukileko ukuthi kwenjiwe amathuna wabantu bese ayokungcwatshwa lapho okhunye ngaphandle kokuthi kulandelwe ikambiso efaneleko. Isazi samasiko uSofani Ndala uthi ngokwesintu nakuyokwenjiwa amathuna bayabikelwa abaleleko ngalokho bese kuba nesika esenziwayo emndenini. Ithuna baba kuhle ithuna lalingafuduswa ngikho thina abantu sasindwaba ejardeni senzelela ukuthi sindwaba la ekhaya esibayeni senzelela ukuthi amathuna la ahlale aphephile ahlale avikelekile. Manje sike kunabantu kabakhambe bazitshela ukuthi fanele ba destroye isiko labanye abantu ngiboka abathatha amathuna bathi nasi khamba nomngcwabela le kude ekhaya. So ke kubalulekile ukuthi ke nakuthi ukuthi kunesidingo ukuthi ithuna lifuduswe kufuneka umndeni kuyakhulunywa kuyabikwa umuntu akafakwa emgodini kungakabikwa kumele kubikwe bobaba nabobamkhulu. Ubaba omncane uSamuel siyamsusa la siyombeka endaweni ethize la thina sithuthela khona ngoba la siyathutha sikhamba naye. Umuntu nakangcwatshwako uyabikwa umuntu nanimfudusako kubalulekile ukuthi kufanele nibazise and naye azi ukuthi niyamsusa la. Indaba lengokuzeleko uzoyifumana ehlelweni sibuya nenyanda kusasa ngesimbi yesithandathu ku-DTT. Asizweke amazizo nembono yabantu ngale ndaba yokufuduswa kwamathuna. Amanye wawo agcina sekalahlekile. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze bona uthini umbono wakho ngendaba le. Nakumbona kuphela ndina mbukeli. Ukunyaza umuntu amakhuwa lawo mntu asuke khotho abuziwe ukuthi bafudusa njani into zabantu bangakakhulumi nomniniyo. Akunamuntu onzima oyi-African ongakwenza lokho. Uthatha njani ithuna lomuntu lembe uyelembela wena? Thina njengabantu abamnyama amathuna lana iyona identity yethu ukuthi iyona title deed yethu ukuthi singabokumila lapho singumthinso wokumilela. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu bakini labalala khona ungazi ubaleliphi. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthetha ukuziphendulela ngombono wombukeli. Nasiphosa ilihlo kezemali iranda liqinile nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. iBangladesh incamile ukuhlanganisa imigijimo 808 nakufanele ithumbe umdlalo wanamhlanje webhigiri yephasi odlalelwe eIndia. Lokhu kunjengombana eSri Lanka ibeke imigijimo 879 ekseni. Singakakhambi asilunguze bona bazume bafika apha bazumi. Sibu, niphethe ziphi namhlanje? Siyathokoza kanje kasilotshisa umbukelo khona usekhaya. Hlangana nendaba esiziphethe namhlanje ngilezo mphumela wecabinet njengombana bekade banomhlangano ngeveke epheleleko. Ngale kwalokho kunestage samapholisa endaweni yaHamasemula esifundeni seLimpopo. Istage lesi batsho sisebenza emini kwaphela ebusuku kuyavala. Nobangela walokho batsho akunagezi estage nesi. Ngale kwalokho inhlangano ezijamele abasebenzi emkhakheni wezefundo ziyalila ngesihlongozo esikhona njenganje sokuqashwa kwabotitshe. Bathi lokho kuyoba nomthelela omumbi khulu kezefundo. Lezi nezinye siyokuzwakala ngemva kwe-hour lesithandathu khona lapha kuKwekwezi FM.
Siyathokoza. Sithokoze Sibu, asizobona ebujameni bezulu namhlanje basiphatheleni. Sithawa Mahlangu ukuphathela ubujamo bezulu. Hayi thandeka konke kujame kuhle kodwa izulu likhona lona ufikile. Siyabona ukuthi ebusuku namhlanje imjijo iduma kumikhulu khona na ukhona ngapha ngeMpumalanga yenaga na ukhona ngapho siyabona ukuthi nokho ke likhona kanti ke na uqala khona ngapha ngeKapa kuhle khuluma mbala ena sithi siyaliqala ebusuku namhlanje aseqeke siqale ukuthi nokho ke kusasa lizakujama njani njengoba nje izulu lisazokuragela phambili njalo lithi ukwathela kezinye indawo ezikhona khona ngapha ngakhe eSouth Africa njengoba uthi uyaqala nje uyabona ukuthi nokho ke kanti ke ngeMpumalanga yenaga lisazokuragela phambili nokwathela khulukhulu na ngeMpumalanga yenaga ulapha boGauteng ngapho kulapho sikalindela izulu eliningi khulu kwamambala kusasa na uvakatshela lezi imfunda kanti ke na ukhona naphakathi kwenaga lapha kuBloemfontein ngapho na lapho lisazokurakela phambili liwathele njalo 80% amathuba wezulu ngapho nokho ke na uthi uyaqala nje uyabona ukuthi nokho ke ekezinye indawo ezikhona phakathi nenaga lapha lizakhamba liwathela khulu kwamambala kanti na uqala nakhona ngapha ngawazo Natal kulapho ke lizabe likhona izulu lithi ukuthuthumba na ukhamba ngakulezo indawo kodwa lizakuchisa ke kezinye indawo libe lihle libe njalo umndungwa bungela kokosi uthi iye zesiNdebele. Mbuyile ziphelela lapha namhlanje zikhona zesiswati kusasa ngesikhathi esifanayo. Msale kuhle.